Adaan ti umunang aldaw ti Honyo, rugimeten ti makalawas sa Brigada Eskwela, kaniti nagduduma pagadalan iti pagilian. Kas dito Bangkit West Central School, akanakilang elementary school iti probinsyang Abra, nagkaykaysa iti manorsuro, naganak, learners, local government unit, stakeholders, can volunteers. Ti Brigada Eskwela, ketwagas tapno maisagana ti eskwela para iti school year 2026-2027. It promotes the spirit of bayanihan as manifested in our theme of this year, community cooperation. We prepare our learning spaces, our classrooms. Tapno, mas napimpintas ti Nangrugin ti klase, mas ma-enjoy to ubing to may agbasa because they have a very clean classroom ready to welcome them back to school. May sa kaniti nakipaset ti Brigada Eskwela ni Jess Lipat, Manipod Barangay, Kabuluan. Damo na ti makipaset iti daytoy kas panakikay sa may sagana ti kindergarten classroom apag serkan ti naunang anak na. Tapno matulungan dito dear teachers tayo sir nga ni ready na ti classroom sabay kumata makaturpos lagi anak tayo sir nga makadal kan ma-enjoy dara to school year na to sir. Kada kwarto, makumikom tunggal maysa iti panagdarus. Panagsimpa ka iti na dumadumaramit, ken may siyerto na talget ti classroom. Naipaganaget ti kinapateg ti bayanihan spirit when in namuyo, tanto mapasayat pa iti eskwela. Very supportive damo digiti parents ko, sir. Giti may tata, sir. Digiti ang anak ko may tata sumarunudan tumatinto no bigat kasi hambang adwang ka tanda mga makaumay digiti dumata dumuti pa ka kumikumanda. Kuna ti principal, malaksi iti Brigada Eskwela, na isagana pa iti manorsuro, babay na iti seminars para iti panakipatumpal ti 3-term school calendar iti umayng school year. Namnamain din nasurok sang ngaribo a learners, asumrek iti masungad ng school opening ito Lunes, Hunyo 8. Of course, when I say 1,000 plus, we have the special science class, we have the ALS, si kami matikadakalan, the ALS to entire Abra. We have GT, the belang gifted and talented ni, and tika barbaro kanya mita sir is the special science class, the elementary. I expect napintas the outcome na because we have prepared. Naka-prepare kam nga talaga, whether the preparation of the teachers, the classrooms, and the whole school. Naka-ready kami for the coming school year. Iti bayat digiti na dumaduma akarit iti education system ti Pagilian. Dakkel tinamnama ti SDO Abra, iti naranyag masakbayan digiti learners, baban iti tulong ti tunggal maysa. Let us continue working together, supporting one another, and investing not only in better facilities, but also in better learning outcomes. For when communities unite, school improve. When school improve, children learn. And when children learn, our nation prosper. Together, let us lead our learners towards a brighter future. A future where every child can read, understand, dream, and succeed. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.